Lakha Kret Rock Nomatic Constituency ke parlo para khwa hithi alongta APCC amai phu gorob gogoi aphan kang thum karni ajai mek ke deng pon Honglang piaroi lang ke the ahir kang tang rak pena jok chokhiala ra tum kisung ke phonang Huluni Mondal Congress atum lapen wuthungaje atum gorob gogoi aphan kang thum karni ajai mek ke deng pon Lakha Kret Rock Nomatic Constituency ke parlo para khwa hithi alongta APCC amai phu gorob gogoi aphan kang thum karni ajai mek ke deng pon Sonsi jakong poni phai phoni Lakha Kret Rock Nomatic Constituency ke parlo para khwa hithi along APCC mate Assam Pradesh Congress Committee amai phu gorob gogoi aphan kang thum karni ajai mek ke deng pon Labang so kang thum karni ajai mek ke deng pon along kachitong dun abarim em rotoning ti abarim em Bida Singh Rong pi Abarim MLA Joy Raming Leng Lapen Abarim EM Ashok Teron atum ta chetong dun Lapen Congress Party along penang an ke thik ding atum chetong dun Lapen Congress Party along ke claim ke cepaduk atum ta chetong dun Lapen an parata me Nomatic Constituency along Congress aphan ke kroyarar tum ta chetong dun si APCC amai phu gorob gogoi aphan kang thum karni ajai mek mesen pen pachun ponlo pusi Public TV Karbi Anglong asai hemalong birta nang pale APCC amai phu gorob gogoi rada phan lam theke jati kangke nili along kapre ka dimta damlo bonta Karbi Anglong ke wang pen nili ning ing sam piklo pusi rada phan than tekang lapen pini APCC amai phu gorob gogoi aphan kang thum karni ajai mek kereng ponalong Congress Party aphan ke kroya rada tum ning karong chipiren tisi MP Gorob Gogoi long live Congress I long live pu slogan N pensi labang so kang thum karni ajai mek mesen pen pachun pon tangte ang tonalam the APCC amai phu Gorob Gogoi pherang ke thengnu kapachini ponalam the pen le nonang ton pen arjulona denarong pen nile tuma pherang ke arun terang na kilo birta Public TV Karbi Anglong ৰাইজৰ মাজত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি এটা নতুন মৰম মই দেখা পাইছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজত এটা নতুন উৎসাহ মই দেখা পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ যে আমি কিমান দিনলৈকে ৰাইজৰ মাজত থাকিব পাৰোঁ ৰাইজৰ বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ আৰু কিমান বিজেপি দলৰ অন্যায় অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব পাৰোঁ মই আশাবাদী যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীখিনি আগন্তুক দিনত আৰু শক্তিশালী হ'ব আৰু ৰাইজে আমাক আগন্তুক দিনত আৰু মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব আৰু স্যাৰ সোলাৰ প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে আপুনি আজি ভিজিট কৰিব গৈছে আৰু লগত সিএমৰ ঘৰ ভিজিট কৰিছে আপুনি কি দেখা পাইছে তাত মই দেখা পাইছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এটাহে চিন্তা যে কেনেদৰে ট্ৰাইবেল কাউন্সিলৰ মাটিবোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত আজি উদ্দেশ্যৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে আৰু সেই কাৰণে বড়ো মানুহৰ মাটিয়ে হওক বা কাৰ্বি মানুহৰ মাটি হওক বা ডিমাচা মানুহৰ মাটি হওক হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি তেওঁলোকে ল'বলৈ বিচাৰিছে আৰু স্থানীয় মানুহক আজি তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আজি স্থানীয় মানুহৰ আজি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত অনিশ্চয়তাৰ মাজত আজি ঠেলি দিছে তেওঁলোকে নাজানে যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী ক'ত থাকিব আচ্ছা স্যার আর ফৰৱেড এটা প্ৰায় মানুহে কম্পেনসেশ্যন পোৱা নাই এইটো বিষয়ে আপুনি কি ক'ব মইতো কৈছোঁ NHIDCL যিদৰে ইয়াত কেলেংকাৰী কৰিছে NHIDCL বিষয়ৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে Honglang piaroi lang ke the ahir kang tang rak pena jok chokhiala ra tum kisung ke phonang Lason si lakhain ko ra phon nilip constituency ke parlo Honglang piaroi lang ke the parpik pena jok Robert Anglong pu abang phu adam par ihum lang ke the pen lang pon pidet Labang so Honglang piaroi pining ke non pen phong nian bak lang ke the pen nilip arada tum kisung pen chetong nang koklo pusi nilip arada tum chethan sai an pin lo
Hamrit kana hok kedo kathak kasiksak lasi nilibarada tumpen kisung dada tumapan nirap thua sonte mesenji pusi chuning ripon Chokiola pen nili tuma pherangke thak sontero nangkelo birta public TV Karbi Anglong ni thoman baglo pini ben Kan bang lason mande pening la kan bang ini thom dolo la son lang the ke bang we onda pening bang ke lang the bang olo mane batai ni lo pachu phong non bang ke pachu benan se the thu lo bang la so gare ke pani si kibi kang ke lang the pen ajore the pik pen mat se adap ke chenam one de lo pen laso ke the pen ke san se de lo asap sap san pen ako ajore jang tulipo ko the tulipo mat pini bang ke towe por pinang attack na dare the pen ajo ke bang lang the lo lang the pen mat non ma gari bang lang kipon je son lo phale phet lo laso gari ke ni bang ke choek dun shot driver shot gari hanpu amen agari hanpu men ke robot ingle kahing no dak penala puson bikok la pokalibo kahing no dak pan ke kali lang pena joine si unedela wanedela Puluni Mondal Kongres atum lapen wuthungaje atum Gorob Gogoi phan kang thum karne ajai me kedeng pon Lason si jakong poni phai phawani Assam along nongnam ka chathang klong mate Kangtang Kring Opposition Party Leader Gorob Gogoi Karbi Anglong along rialong nangka humri pen Puluni Mondal Kongres amai phu Dorsing Singnar lapen Ari Sangho tumpen penang anarat chingrum si Gorob Gogoi phan welcome mate kang thum karne ajai me kedeng pon Bangso along Puluni Mondal Kongres amai phu Dorsing Singnar pen lam thenang pachini du na tengke pini ladak Puluni hawar along Gorob Gogoi kewang ki richo mate anam si kewang lopule hok data me pusi lam the nang pachini dun lapente Pulunia long sitame ko an pen ne Kongres party thirengjeng pu Pulunia radatum kamatha bon sitame pinyan ke theklong daklo Pulunia long sitame Kongres party ing tangkring lang puke lapen ruling party atum sitame Kongres party aphan kaphere sodolo pusi Dorsing Singnar pen lam the ningje pon Laso long Gorob Gogoi pen Pulunia long pherangke thengno kaning jepon Karbi Anglong akemang article 244A ke Kongres asong kewang lote pachun wekbo pusi ning jepon Laso pen aphi Gorob Gogoi phan wuthunga ji along sitame penang an ke thege dingatum chingrum pet pen kang thum karne ajai mek paman ponsi mesen pen ingsamjin pen pachun pon 4A was mentioned in the manifesto of the Congress party in the last election. So it is a commitment of the Congress party because it has been mentioned in our manifesto, and at the right time when we have the sufficient power and public support. Right now we are in opposition both in state and in center, but in future we hope that we will live up to people's expectations. PGR বিষয় কি কব স্যার PGR দখল কৰিছে বিজেপি বিভিন্ন জিলাত তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে পালি নেতাই PGR দখল কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো একশ্যন নহয় একশ্যন হয় দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত ট্ৰাইবেল মানুহৰ ওপৰত তো এই অন্যায় বিৰুদ্ধে আজি কংগ্ৰেছ দল যুঁজিব আৰু ৰাইজে যিদৰে সমৰ্থন আমাক দিছে কংগ্ৰেছ দল জিকিব এই কথাটো নিশ্চিত nilining sampiglo pini dak kuluni homosilong ilitum inut ricu ibang lason si ilitum ibahalo kasi pini Gorob Gogoi sar ilitum long ibang lapang ibang piglo ilitum dak kuluni press club ahin betame dalitum dak nang itun bonili kuluni press club president secretary chenglok member hone chorolo kasi lason rasi pini dak kuluni long Kongres thirengjeng kusi muni tunang ma thalong da pini daklang daklo Kongres ing tang piglo po pini ben chini lo non BJP tumu tame pini ben ke naning sapo ka phere do pol dak kuluni phandame lasi non
pini ladak ke bangke ilitum apan arnam ke bang ilitum hok ignan koloni bangke kasi non e prang bang bangke kongres ke haya pana tu social media pentame dak arlo lo benak cara posini lining thelo lasi nili hin penal itu bangke dogo be pan pini laka cetong an la pendak kuruni press club kota injir pana di churusi nili lam langsing ton nili ning sampiglo pini dak koloni homosilong ilitum inut ricu ke bang lason si ilitum e bahalo kasi pini gorob gogoi sar ilitum longe bang lapang e baham piglo ilitum dak koloni press club ahin betame dalitum dak nang itun ponili koloni press club presiden secretary chenglok member pane chorolo kasi lason rasi pini ladak koloni long kongres tirengjeng kusi muni tu nang ma thalong da pini daklang daklo kongres ing tang piglo po pini ben chini lo non bjp tu mutame pini ben ke naning sapo ka phire do pol dak koloni phandame lasi non pini ladak ke bangke ilitum apan arnam ke bang ilitum hok ignan koloni bangke kasi non e prang bang bangke kongres ke haya pana tu social media pentame dak arlo lo benak cara posini lining thelo lasi nili hin penal itu bangke dogo be pan pini laka cetong an la pendak kuruni press club kota injir pana di churusi nili lam langsing ton